ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft, preživljavanje. Pa, hajde da počnem. Kao prvo, uzet ćemo drvo. Prvo da napravimo to. Jedan crafting table. Stick. Crafting table. Fali nam još drvo. Prvo ćemo napraviti sjekiru. Da si odmah možemo. Da možemo brže napraviti sjeći drvo. Odmah ovca da ubijemo. Treba će nam une. Tako, sada imamo dovoljno drva. Jedan sword. Jedan pickaxe. Točno. Sada vidimo gdje bi stavio kuću. Malo me boli grlo. Kao da sam se malo prehladio. Evo. Ovdje su dvije ovce. Tamo za kraj. Smo tamo uzeli jedno ove neke ovce. Treba će nam za razmnožavanje. Šta misli? Evo odmah ugljena. I to puno ugljena. Ček sada da mi to malo razmjestimo. Sad imamo i previše ugljena. Tri stvari. Ali kada sakupimo ovo sve, imat ćemo mnogo. Evo ga, napravili smo kameni pickaxe. Da mogu brže prikupljati resurse. Au, šta je ugljeno? Napokon kraj. Ali vidio sam gore još i još tamo. Ajmo se gore. Gore ćemo staviti kuću. Negdje gore. Vamo, da se vidimo. Au. Zeznula sam se. Ajmo vamo.
nam stone da napravimo pećnicu. I ako se pitate šta je bilo s prošlim preživljavanjem, to kada sam nešto promijenio sam verziju, ponovo i sve to i nestao mi je server. Napravili smo pećnicu. Sada. I sada ćemo, ne znam gdje bi se zakupao za noć. Evo kokoši. Ja sam i zaboravio da imam meso je gotovo. Evo još pile. Odmah jedemo. Sada ovdje ćemo. Sad će nam pa noć. A ovdje ćemo odmah na brzinu. Evo ga. Napravili smo torčeve. Ovdje smo na brzinu. Ovdje je krevet. Pa, ajde da spavam. Ajde da iskopamo ovaj ovdje ugljen. Ne bilo našli iron. Ovoga ugljena imamo i previše. Ovdje ćemo doći poslije. Ajde da riješimo ovoga creepera. Bude depu. I ovdje ću da završim epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, pretplatite se na moj kanal. Ako još niste, vidimo se do sljedećeg videa.